Yesu ahabwe icubahiro, Yesu ashimwe. Bene data bavandimwe dusangiye iyi nzira y'umusaraba ya Yesu, bavandimwe dusangiye kwizera kumwe, dusangiye umubatizo umwe, bavandimwe dusangiye gutekereza kimwe muri Yesu Kristo, ndabakiriye mu ijambo ry'Imana uyu mwanya ngo dushobore gusangira namwe ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, ngo rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana ngo ribasha kugabanya ubugingo n'umwuka, ribasha kugabanya amagufwa n'umusokoro. Ijambo ry'Imana ngo ribangukira kugenzura ngo ibyo umuntu atekereza. Iryo jambo ry'Imana niryo nshaka ko tuganira. Haleluya. Ijambo ry'Imana nshaka ko tuganira ni ririya Yesaya yahanuye, aravuga ngo kuko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka, ubutaka ngo bukameza imyaka, abantu bagahinga bakabona umutsima wo kurya. Aravuga ngo niko ijambo ryanjye natumye ritazagaruka ubusa, ahubwo ngo rizakora icyo naritumye. Ijambo ry'Imana ndagira ngo ureke kuryumva nko kwitwaza Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni messenger, ni umujumbe, ni ijambo ryatumwe kuri wewe kandi rigomba gukora icyo waritumye yaritumye. Niryo ngiye kukubwira abavandimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni rirya Yesu yavuze ngo umuntu utatungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo ngo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iryo ni ryo jambo ngiye kukubwira. Iryo ni ryo jambo ngira ngo dusangire. Ntaratangiza muri iri somo, ndagira ngo nkwibutse yuko haleluya, 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 kiwango cha neno la Mungu unalolitendea kazi ndicho kitaamua mafanikio yako. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ntituryumva gusa. Ijambo ry'Imana turaryumva kugira ngo turishire mu bikorwa, kuko ijambo ry'Imana ufite niryo ushira mu bikorwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana ufite suyi Bibiliya witwaje. Ijambo ry'Imana ufite ni ijambo wasomye muri Bibiliya, hanyuma uryinjiza mu mutima, Imana irariguhishurira, umwuka w'Imana amaze kuri guhishurira urishira mu bikorwa. Iryo ni ryo jambo ry'Imana, kuko ni abantu benshi bitwaza Bibiliya. Amen. Ni abantu benshi bitwaza Bibiliya. Hari n'abatemera Yesu bitwaza Bibiliya. Hari n'abakora iyindi mihango ya gipagani babikora bitwaje Bibiliya. Hari n'abayisoma gusa kugira ngo basobanukirwe bashaka ubundi bumenyi. Amina. Ariko ijambo ry'Imana ry'umwimerere niryo usoma umwuka wera kari guhishurira. Niryo nshaka ngo tuganire. Nturyumve gusa. Yakobo yaravuze ngo si ukuryumva gusa. Ntabwo ari ukuryumva gusa. Ijambo ry'Imana rirasaba ngo uryumve kandi urishire mu bikorwa. Ndakwinginze wowe ushoboye kunyumva, ndakwinginze wowe ugiye kunkurikirana, ndakwinginze iri jambo ry'Imana rikugirira umumaro. Iri jambo ry'Imana uryumve, hanyuma urishire mu mutima wawe, usenge Imana umwuka wera ari guhishurire kugira ngo rishobore kuguhereza ico ryatumwe gukora. Hari abantu benshi bagira ikimenyetso gusa c'ubukristo, baherutse uko babatizwaga mu mazi menshi, nta wundi musaruro. Haleluya. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo ube uw'idini, ntabwo Yesu yaje kugira ngo ugire ico kimenyetso n'iryo zina. Yesu yaraje ngo aguhe ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana nyuma yuko wumvise ijambo ukarihishurirwa. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Niyo mpamvu nifuza ko tuganira ijambo rivuga ngo gusobanukirwa imbaraga zo kwezwa. Fahamu nguvu ya utakaso.
consecration, imbaraga zo kwezwa. Imana ntihabwa icubahiro. Kwezwa ni nko gutoranywa ukerezwa ikintu runaka ngo uje kugikora. Kwezwa ni ugukurwa mu bintu wari urimo noneho ukerezwa gukora ibindi bintu uhamagariwe gukora. Turakomeza twifashisha uyu murongo uri muri Bibiliya, muri Yosuwa ibice 3 umurongo wa 5. Nico gitabo turi busome. Turasoma n'ibindi byanditswe byinshi, ariko ndagusaba ngo uhishurirwe iri jambo mu izina rya Yesu. Rirakugirira umumaro, rirakubaka. Haleluya. Riragukura kuba umunyedini, riragukura mu kuba kutamenya, riragukura mu mihango y'idini, riragukura mu mico y'idini, rikugire uw'Imana ishaka, riguhindure uw'ijambo ry'Imana ryaje kuguhindura. Muri Yosuwa haravuga ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Haleluya. Kangubwira ibi bintu byiza cyane biri bugufashe mu bugingo bwawe. Kenshi hari ibintu wifuza ko Imana igukorera. Ndagira ngo ntege amatwi. Amina. Hari ibintu wifuza ko Imana igukorera. Hari ibintu wifuza ko Imana ikorera umuryango wawe. Hari ibintu wifuza ko Imana ikora mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi busanzwe, mu buzima bwawe ubaho. Hari ibyo wifuza ko Imana igukorera. Ariko Imana ikurebye ikareba kwezwa kwawe, icyo Yesu yakoze nimba waracakiriye, kuko Yesu yaraje ngo twezwe. Haleluya. Rero Imana irebye kwezwa kwawe iburaho ihera kugira ngo ikore ibyo bintu. Imana ntihabwa icubahiro. Icya kabiri, ndagira ngo untege amatwi cyane. Icyo Imana izagukorera ejo. Yosuwa yaravuze ngo ejo Imana izakora ibitangaza muri mwe, ariko ubwira abantu biyeze uyu munsi. Icyo Imana izagukorera ejo, nimvuga ejo ntutekereze ejo tomorrow. No. Ndagira ngo ngubwire future yawe. Icyo Imana izagukorera ejo hawe, icyo Imana izagukorera mu muryango wawe, icyo Imana izakora ku bugingo bwawe, cyishe mu kwezwa kwawe k'uyu munsi. Gicunguze sasa. Amina. Byihishe mu buryo wewe mwenyewe umejitakasa, wewe mwenyewe umekubali neema ya Mungu, umekubali kabisa sacrifice ya Mungu, wemere igitambo Yesu yakoze, utungane rwose, ubu utariho inenge, ubu utariho umugayo, kuko muri Yesu ibyo ntibigomba kugaragara. Uraza kubisobanukirwa n'inkomezi. Mu by'ukuri hari uburyo Imana ishaka ko ubuzima bwawe bumera. Hari uburyo Imana ishaka ko ubuzima bwawe butungana. Haleluya. Hari uburyo Imana ishaka ko amaisha yawe agenda. Kugira ngo Imana igere ku rwego rwo kugukoresha. Ndagira ngo numve aka kantu ngiye kukubwira. Nta muntu Imana yaremye. Haleluya. Nta muntu Imana yaremye gusa. Apana kabisa. Nta nubwo Imana yakuremye ngo aribwo muzabana mu ijuru. Wapi? Iyi kuremera ico uba waramaze kubaho ukakwica cyangwa ukagenda. Ariko kuba uriho hari icyo Imana yakuzaniye ku isi gukora. Hari impamvu yakuzanye ku isi. Ntabwo waje ku isi kubw'impanuka. Hari icyo Imana yakuremeye gukora. Haleluya. Kubera iyo mpamvu ko hari icyo waje gukora, hari urwego Imana ishaka kukubonaho kugira ngo igere ku rwego rwo kugukoresha muvandimwe. Imana iragutegereje kugira ngo igukoreshe. Imana ntihabwa icubahiro. Ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 17 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose.
Imana ihabwa icubahiro. Ni njyewe Mana ishobora byose, ni njye Mana ikubonekeye, ni njye Mana iguhamagaye. Ariko hari icyo usabwa, urasabwa kugendera imbere yanjye utunganye rwose. Muvandimwe, tekereza. Haleluya. Ntabwo Imana iguhamagarira kwitwa izina ry'ubukristo. Ntabwo Yesu yigeze asiga ahaye amadini mwumva menshi cyane mu isi. Yesu yaraguhamagaye ngo ube umwana we, ube intama yo mu cyanya cye. Haleluya. Yaravuze muri Yohana ibice 10, aravuga ngo intama zanjye ziranzi nanjye ndazizi. Ibice 10 umurongo wa 27 n'uwa 28, 27, 28. Haravuga ngo intama zanjye ziranzi, ngo nanjye ndazizi, ngo nzihamagara mu mazina zikitaba kandi zikankurikira. Amina. Aravuga ngo izankurikiye nziha ubugingo buhoraho, kandi ntawe uzazivuvunura mu kiganza cyanjye. Aravuga ngo data wantumye arakomeye cyane kurusha bose, ntawashobora kuzivuvunura mu kiganza cye. Birasaba iki? Ujye ugendera imbere y'Imana utunganye rwose. Amen. Wumva umurongo wa 2, aravuga ngo nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Uyu Abraham Imana yabwiraga ibi yari atarabyara, yari ingumba kuri Sara. Imana iramubwira ngo ugendere imbere yanjye utunganye rwose, nanjye nzakugwiza. Hari uburyo Imana ishaka kugenda, hari uburyo Imana ishaka kumera, kugira ngo iyi Mana ikugwize, kugira ngo iyi Mana iguheze umugisha, kugira ngo iyi Mana ikwagure, kugira ngo iyi Mana igukoreshe ibikomeye mu buzima bwawe. Reka kuguma mu rwego rumwe. Imana irashaka kugukoresha. Ujye ugendera imbere y'Imana utunganye rwose. Imana ntabwo ifite ikibazo cyo kugukoresha. Ndagira ngo munyumve neza. Ntabwo Imana ifite ikibazo cyo kugukoresha. Nta nubwo Imana yananiwe, nta nubwo Imana igira ikinanira, nta nubwo Imana igira ishaka ubufasha. Imana irihagije. Haleluya. Ahubwo Mungu ana shida na utakaso wako. Imana irareba kwezwa kwawe, Imana irareba icyo yagutoranyirije, ugihagazemo neza, urakigendamo neza. Amen. Imana irashaka kugutandukanirizo n'abandi bantu mu isi, kuko buri muntu wese ni umwihariko ku Mana. Buri muntu wese ni umwihariko ku Mana. Amina. Muri uwo mwihariko wawe, wumvigira ijambo, muri uyu mwihariko wawe, haleluya, mu mwihariko Imana yakuremanye, nimwo harimo ubuzima bwawe, nimwo harimo ubutunzi bwawe, nimwo harimo ubutoni bwawe, nimwo harimo icubahiro cyawe, nimwo harimo imbaraga zawe, niho harimo ubuzima bwawe. Mu mwihariko Imana irashaka ko wezwa, ukitandukanya n'ibyo wizingatinyirijemo, ukitandukanya n'ibikuboshe, ukitandukanya n'ibyo wirirwa wirukamo, ukayigarukira. Haleluya. Ukayigarukira. Kiraha reka mvuge iri jambo riri bigufashe muvandimwe. Hari ibintu abantu musoma muri Bibiliya ntimutandukanye neza, kubera ko bije, kubera ko mvuze ngo Imana birashaka ko uyigarukira. Amen. Hari icyaha, gukora icyaha ni ugugenda, ni ukunyura hirya y'amahame n'amategeko n'iby'Imana ikubwira gukora. Amen. Haleluya. Imana ikubwiye gukora ikintu runaka ukayitenguha, icyo gihe uba uyikoreye icyaha. Icyo gihe nta kindi usabwa, urasabwa gusa kwihana, ukabwira Imana ati nagukoshereje, uneze, umbabarire. Ibyo bikarangiriraho, nta kibazo kiraho. Hari transgression, makosa ni nini? Makosa ni ugukora ibintu uzi neza yuko uri kubikora mu makosa, ukabikora mu makosa kabisa. Haleluya. Kabijya Sawuli yakoze
umunsi umwe ngo Samweli yaratinze, ngo amaze gutinda ngo abanzi biwe nabo bakomeza kumwegera cyane, ngo aribwira aravuga ati ariko Samweli aratinze kandi aba bantu bashobora kungeraho, abanzi banje bashobora kungeraho ntaringinga Imana, ngo atamba igitambo. Ibintu bitamureba, ibintu bitamushinzwe, yarazi neza yuko atabyemerewe. Icyo cyonyine cyatumye Imana imuca ku ngoma. Hayo ni makosa. Makosa, ukifanya makosa, nubona urakora ibintu neza, haleluya, ukabikora uzi neza yuko ukora ibihabanye n'ibyo wemera n'ibyuzi n'amahame y'ijambo ry'Imana, ukabikora ku bushake, ukabikora ku bwende, ukabikora wabigambiriye, makosa hayo hari icyo usabwa, biragusaba guhinduka. Haleluya. Ibi ntibigusaba ngo ujye kwihana, no, biragusaba guhinduka. Hinduka. Nimba hari ibintu ubona usigaye ukora ku bushake, ukabikora gusa gutyo, hinduka. Hinduka. Icya gatatu ni iniquity. Iniquity ni igihe byavuye ku cyaha bikava mu makosa, noneho ukaba ukiyemeza kubaho ubwo buzima. Ico gihe uri muri iniquity, nabuze ikinyarwanda cyiza, ariko ni ugukora ibintu bibi. Ni harya Yesu yavuze ngo mwumve imbere mwankozi z'ibibi, ni ugukora ibintu bibi. Donc ubuzima bwawe ukaba wiyemeje gukora ibyo. Nubona nanone uri kuri urwo rwego, nta kindi usabwa, ubirasaba umurudiriye Mungu. Nahanga nari nsomye umurudiriye Mungu. Hari uburyo Imana ishaka ko igutandukanya n'abandi bantu, kugira ngo umurudiriye Mungu. Haleluya. Murudiriye Mungu, umurudiriye Mungu, umurudiriye Mungu. Reka nkomeze bavandimwe, mukomeze mufashwe n'iri jambo ry'Imana. Nini maana ya utakaso? Kwezwa bivuga iki? What is the meaning of consecration? Kwezwa bivuga iki? Ibi ndagira ngo ubitandukanye na toba. Toba ni Igiswahili, ni kwihana. Haleluya. Ni ukwemera ukihana ukagarukira Imana. Toba. Ubitandukanye na consecration. Consecration nakubwiye ko ari gutandukanya, ni ukukurwa mu bintu runaka, ukerezwa gukora ikintu runaka. Nico Yesu yadukoreye. Ntabwo Yesu yapfuye ngo ahambwe ngo adusige kuzimu, nta nubwo yazutse ngo adusige hano. Biravuga ngo yatuzamukanye mu ijuru, ngo ahantu h'umwuka. Ntabwo twerejwe ibintu byoroshe bavandimwe, twerejwe gukora ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Kwezwa ni iki? Muramfasha wenda ndakoresha ni Kiswahili cyane. Utakaso ni agano ambalo unafanya na Mungu kwa muda wako, sadaka zako na utumishi wako na mwenendo wako. Haleluya. Utakaso reka kugira birya bintu ngumbabarire ngo nkora ibingi ngakora ibingi ngo mbere yuko twinjira mu masengesho, bitandukanye n'ibyo. Utakaso ni isezerano ugirana n'Imana. Haleluya. Kubijyanye n'igihe cyawe, muda wako, igihe cyawe Imana iragikeneye. We kwica igihe cyawe nabi, Imana iragikeneye. Imana ikeneye icyo gihe cyawe muvandimwe. Haleluya. Tekereza igihe cyawe ukimaza mu biki. Kangaruke muri Zaburi igice cya mbere, perutse gutekereza iriya jambo riramfashe cyane. Harabona risangije kuri WhatsApp. Okay, tekereza igice cya mbere cya Zaburi. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Umva umurongo ahantu hamfashije ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo igihe cyawe Imana iragishaka ngo ucibwire mu ijambo ryayo ku manywa na nijoro. So utakaso ni nini? Utakaso ni isezerano ugirana n'Imana kubw'igihe cyawe, ukiyegurira Imana igihe cyawe, ukacegurira Imana, ukibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Nukora ibyo, Bibiliya iravuga ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cere imbuto zacu igihe cyacu, kandi ngo ibibabi byacu ntibyuma.
icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. So uko niko kugitakasa. Tekereza rero igihe cyawe wagihaye nde, igihe cyawe gikoreshwa nande, igihe cyawe kigengwa nande. Haleluya. Utakaso. Noneho tekereza sadaka zako, utumishi wako. Hiyo ndiyo utakaso kabisa. Huo ni utakaso. It is being committed. Haleluya. Ni kujitoa kabisa, ni kujitoa. Huo ni utakaso. Tugende kucicaka. Ariko reka dusome iki gitabo cyandi uyu murongo ndashaka kubaha ibyanditswe cyane. Igitabo cyo Kuva ibice 34 umurongo wa 10. Wumvira ijambo neza. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, dore ndasezerana isezerano, dore ndasezerana nawe isezerano, nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose, bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishanga ryose. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora, kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Ndasezerana isezerano. Mwavuze amina. Gira isezerano usezerana n'Imana. Uko niko kujitakasa. Tugende ku cya kabiri. Utakaso unamaanisha nini? Utakaso unamaanisha kujitoa kwa Mungu ili umutafute, ili umutumikie kwa moyo wako wote na nguvu zako zote. Kujitakasa ni ibyo, ntabwo ari birya duhoramo. Mwanyitavye haleluya. Nukuvuga ngo utakanzo nukwiyegurira Imana, nukwiha Imana, ni being serious. Nukuba serious mu by'Imana. Uko niko kwezwa. Haleluya. Uko niko kwezwa, nukuba serious mu by'Imana, kugira ngo ushake Imana n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Amen. Usome igitabo cy'Ingoma za Kabiri ibice 15 umurongo wa 12, ariko nushaka kubyumva neza urahera ku murongo wa 3. Haravuga ngo hariho ubwo Abisiraheli ngo batari bafite Imana rurema, ngo ntibagire n'umutambi ubigisha amategeko. Uze kuhasoma neza urabikurikiranya neza. Ngo ariko ibyago bibagezeho ngo bagira isezerano. Hano ku 12 haravuga ngo maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana yabasekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Imana iragushaka kugira ngo ukoreshe, ugire isezerano, uyishakane umutima wawe wose, uyishakane ubwenge bwawe bwose, uyishakane imbaraga zawe zose. Hapo unajitakasa kabisa. Amina. Haleluya, haleluya. Mungu hana mbio ya kukupa vitu. Ntabwo Imana yihutira kuguha ibintu. Hapana kabisa. Jichunguze kabisa. Ntabwo Imana yihutira kuguha ibintu gusa. Mungu hana mbio ya kukupa vitu. Mungu ana mbio ya kukupata wewe. Imana iragushaka kuruta uko wewe ushaka kwiguha. Amina. Imana ni wowe ukeneye, ibintu ntibyayibuze. Imana ndiyabuze ukugira. Muri Hagayi ibice 2 umurongo wa 2 haravuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye. Haleluya. Imana ntiyabuze izahabu, Imana ntiyabuze ifeza iguha. Imana iragukeneye. Mungu anakutamani, Imana irakwifuza ngo ikubone, Imana iragushaka. Tekereza wowe n'Imana mugira contact nyabaki. Reka mbaze ngufashe ntaragera ku cya 3. Hari ibintu 3 bifatanyiriza hamwe kugira ngo bikore ubuzima bwawe, bikore ubugingo bwawe neza, kugira ngo ugire imibereho, kugira ngo ugire imitekerereze myiza. Ni ibintu 3. Ikintu cya mbere, haleluya, umva tega amatwi ngufashe muvandimwe wowe unteze amatwi. Ikintu cya mbere ni igitambo, sacrifice. Igitambo ni iki? Muri iki gihe igitambo ni uburyo wewe wihaye Imana, ni discipline wihaye mu by'Imana kugira ngo uyikorere. Bibiliya ivuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Reka twibuke ibintu bikeya igitambo cyakorerwaga.
igitambo iyo cyamaraga guhitwamo nk'igitambo bakizanaga ku gicaniro. Icyo bakoraga ni ukugitemagura bakagicoca kabisa, hanyuma bakagitwika. Nguko uko Imana ishaka ko witamba. Tanga umubiri wawe, simvuze ngo utemagurwe, ariko wime irari, wime tamaza mwili. Haleluya. Umubiri uwime tamazao, umubiri uwime uwuhegurira Imana. Paulo yaravuze ngo mumenye yuko imibiri yanyu ari icumbi ricumbikiye umwuka wera w'Imana uba muri mwebwe. Rero biragusaba kugira ngo ubuzima bwawe n'imibereho yawe igende neza, biragusaba ico gitambo. Igitambo ni discipline wiha mu by'Imana. Wihaye discipline nyabaki, wihaye gahunda nyabaki mu by'Imana. Cyangwa uri uwo mu mihango y'idini gusa, usenga ari uko basenze, usenga ari uko bagiye guterana, ujya mu masengesho ari uko bayateguye, ugira discipline nyabaki. Icya kabiri ni igicaniro. Mwavuze haleluya. Igicaniro, altar. Igicaniro ni igicaniro ni umwanya wawe bwite w'umwihariko ubana n'Imana. Umwanya wawe bwite, umwanya wawe w'umwihariko ubana n'Imana. Iyo ni altar yawe. Ubonana n'Imana ryari, usenga ryari, ukorera Imana ryari. Ibyo bintu byombi ufite umwanya wawe wo kubonana n'Imana. Isi yose umuntu ashaka, ariko iyi altar iri mu bice bine. Ariko igice cya mbere nico nkubwiye, ni wowe nkawe gushaka Imana, ukavugana n'Imana, ugasenga Imana, ugasoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Igice cya kabiri ni altar, nanone ni igicaniro cyo mu rugo mu wawe. Kambivuge byose, igicaniro cyo mu rugo mu wawe, wowe n'abana bawe n'umugore wawe, umwanya muha Imana, mukegera Imana, mugasenga Imana. Yesu yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bari, nanjye ndamanuka nkabasanga. Ugira umwanya wo gusengana n'umuryango wawe, ugira umwanya wo kwicaza umuryango wawe mugasengana. Nyuma yuko wewe n'Imana umugirana contact ya hafi, wewe n'umuryango, bimeze bite? Altar ya kabiri, haleluya, na materaniro rusange. Hari abantu babahonga Imana ngo ntaho itumvira, ngo nsengera mu mutima. No, hari igicaniro Imana iragushaka ngo ugire aho barizwa, uhure n'abandi bantu. Biravuga ngo ntimuzibagirwe guterana, kugira ngo Imana nigira ayo materaniro neza nawe igusangemo. Altar ya gatatu, igicaniro cya gatatu ni igicaniro cyaho ukorera. Tankwibutsa ibi bintu, ahantu hose mu isi hari ibicaniro by'iyi si, hari ibicaniro by'iyi si. Ni wowe guhitamo gukomeza kugendera muri ibyo bicaniro by'iyi si wasanze aho kuri iryo soko, cyangwa se kuhashinga igicaniro cyawe. Wari wabona umuntu winjira muri biro agakingaho, agasenga Imana, hapo anajenga madhabahu yake. Haleluya, haleluya. Ibyo bintu bikomeze. Iyo umaze gukora ibyo bintu, icya gatatu nakubwiraga, haza icyo bita the glory of the Lord. Ubwiza bw'Imana buraza bukagutwikira. Amen. Ubwiza bw'Imana bukuza. Kankwereka ibintu bikomeye hano. Haleluya. Aho hantu haza ubwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana buri ntihagira ibanga, ntabwo hihisha. Ahari ubwami bw'Imana harangwa n'ibyishimo, ahari ubwami bw'Imana harangwa n'amahoro, ahari ubwami bw'Imana harangwa n'umutekano. Niwona mu rugo rwawe ibyo bintu ntabihari, hapo kabisa hakuna ufalme wa Mungu. Hari ubundi bwami bwamaze kuza. Kandi muri iyi si mwibuke ko hari amama abiri, kuna ufalme wa Mungu na kuna ufalme wa giza. Ahari ubwami bw'Imana haba ibyishimo, ahari ubwami bw'Imana haba umunezero, ahari ubwami bw'Imana haba gukiranuka. Reba iwawe, reba muri business zawe, reba mu byo ukora. Ndimo ndakwigisha imbaraga zo kwezwa muvandimwe. Reka nkomeze. Utakazo ni nini? Haleluya. Utakazo unamaanisha maamuzi ya kuendesha maisha yako na kanuni za neno la Mungu.
ni amahitamo yo kugendesha ubuzima bwawe kuri principles, kanuni, mu mahame y'ijambo ry'Imana. Ubuzima bwawe bugendera ku yahe mahame? Ndi kwihuta cyane, mwavuze amina. Wenda si ngombwa ni ngombwa kugera ku rwego ubuzima bwawe bugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana. Haleluya. Tekereza, ni ngombwa ko ubuzima bwawe bugera ku rwego buyoborwa gusa n'amahame y'ijambo ry'Imana. N'icyo Imana ivuze. Mwibuke ntangira nakubwiye ngo ijambo ry'Imana ni mujumbe, ni messenger Imana yohereza muri wewe kugira ngo akore icyo yamutumye. Ijambo ry'Imana ni rizima, nicyo kintu nabonye kitagira aho gitinya, nicyo kintu nabonye kitagira aho gitinya, nicyo Bibiliya igicongereza avuga ngo it penetrates, rirasesera. Ijambo ry'Imana rirasesera, ntaho ritinya kandi ribangukira kugenzura. So utakazo ni maamuzi na mahitamo yawe. Haleluya. Uhitamo yo kuvuga atari kuhereye none ubuzima bwanjye buzajya buyoborwa n'amahame y'ijambo ry'Imana. Muri Luka 5:5 haravuga ngo Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika kuko ubivuze. Mu by'ukuri uyu mugabo Petero yari umutekinisiye mu burobyi, wari umwuga we, yari azi ibyo ari gusubiza Yesu. Yaramubwiraga twakesheje ijoro, kandi injanga, amafi bayaroba ijoro, ariko twakesheje twahebuye. Ariko yibuka ko niyemera kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana, aravuga ngo kuko bivuze reka mbikore. Bibiliya iravuga ngo babikoze.